Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hadda jecha takkatti qofa isin himuudha. Jecha takkattiin ani isinitti mutun jecha ajaa'ibaa rabbiin biratti sadarkaa guddaa qabu. Jecha atillee itti fayyadamtu guyyuu rabbi hunda. Jecha tanatti fayyadamuudhaan garuu sadarkaa isii hin beeyta yookaan beekuu dhabuu dandeenya. Jecha tan hadha sii him. Jechi tuni jecha ambiyootni rabbi 124 itti nama yaamaa turaniidha. Jechi tuni jecha rasultoonni rabbi 313 itti nama yaamaa turaniidha. Jechi tuni jecha Nabi Ibrahim alayhi salam jaalallee rabbii ka ta'e sun sababa jecha tanaatiin rabbi ibiddatti darbatame. Jechi tuni jecha Nabi Muusaan alayhi salam yaa rabbii kiyya dhikrii takkaa gabroonni ta'e jettee itti si zakkartee hin beekne ka fuulduraafis jechuuf hin jirre nattiin yaa rabbi itti si zakkara jedhee rabbi ofii gaafatee. Jechi tuni jecha Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Qureeshin keessatti Qureeshonni akkas jetteen yoo ati jecha tana jechuu dhiiste yoo qabeenya feete abbaa qabeenyaa sadarkaa tokkoffaa si goon yoo aangoo feete furtuu ka'abaa si kennin jaartii yoo feete irra bareedduu jaartii biyya Qureeshin keessa si fuusisna jecha tana dhiisi jedhaniin rasuulli sallallahu alaihi wasallam akki jedhan osoo katoltee aduu fuutanii harka kiyya mirgaa keettani addeessa yookaan ji'a fuutanii harka kiyya bitaa keettani wallahi jecha tana jechuu hin dhiisu jedhan. Jechi suni jecha tana ammallee jechi suni jecha Bilaal ibn Rabahaa ka gabra ture sababa jecha san jechuuti milkaa'e ammallee jechi sun ka abbeeraa rasuulaa Abu Xaalib jecha san jechuu diduutiin hongaye ammallee rasuulli sallallahu alaihi wasallam jecha san osoo fuudhanii miizana tokkoon irra kaayanii ammallee wanta dachiif samii keessa jiru hundayyuu walitti qabanii miizana tokkoon irra kaanii jecha santu hinjifata jedhan yookaan immoo jecha santu miizana caala kaasaa jedhan. Jechi sun jecha tamiin beeytanii obboleewwan kiyya laa ilaaha illallah jechuudha gabbaramaan rabbii malee hin jiru jechuudha tanatu jecha sanii jechuudha.